Ke free coaching but training but ai rengkat berka stipend. Te kidon kini ki training ki ba shisnam ba kharwai banai ba ar banai. Kidon ki ba ai ba stipend kidon ba kharwai banai ba shisnam. Te ngin yapat ke barang ya kan ke video ya kan ke training ba phera la pentep menawai sepatan of training for self employment namun ta ki women in need of care and protection. Tapi pentep dengan ikan National Career Service Center namun ta ki SC ba ST. Kanai ban kong pachua kanai bla pentep da sepatan training for self employment of women in need of care and protection. Kanai ka khot na ban ta sau phau tli ki stipend ya kita ki destitute ki mat badon kanan hapadeng ka jing ki conswat ki to ki kan thai bala sa ino bat ki kan thai ru badan hapadeng ka jing jing jar tik pada nok shop number pura jong ka East Khasi Hills, West Khasi Hills, West Khasi Hills, East and West Khasi Hills, Baribhoi district Kilaban simantah kanika training ka office jong the sebenarnya training for self employment of women in need of care and protection. Na banta ka ka jing sujang ka sautali ka tanjan ba kam dak kinat ba kam kata berarti perteng kom kaniting sipau teli kisit ta ba tanjan tiu ka sautali ban ka tanjan bla pet kom ka weaving ka dai arteli ki seed balat dan aru ka stipend nam ta kito bahasa jit khat san spa tengka manupunai ka barang yat ka course jong ka training Tekito ki bakwa bantap ki hab day ki balap badan hapo class 8 nakas 6 kada khat pra hadu khat pras 6 sajrong katakin kanya du life potrek benai naitung arjar penriu course duration kada im system nadu starik u nailar arajar ar penriu hadu life potrek u naitung arjar penyau Iki form laban yo nadu ka lai tarik benai jeli orja penriu hadu pra tarik benai naitung arja penriu ha por office. Address depo Bombfile Road Shillong 793001. Persia kasih internet sekolah cepo near Secret Story Cafe Shillong. Tarik hadu benpoi application form kada isi pau tarik benai naitung arja penriu. Dan ada kenam don ka hostel accommodation ya kitu ki trainees. Ta kitu ki trainees ru ki hab board ikan don ki rule ki an ba penyat daka neka office hakaport jongka training. Kani pentip now superintendent training for self-employment of women in need of care and protection silo. Tekito ki bakwa bantap ya kani ki training pila pali mi sito office sin mi ki form jongpi bat pendap bat satap bat sabut iki sadon ki kendon bat banjit nakaliang jongka office. Telek loy shwa bankot katarik bakado. Tingapat mentapat sana ke jing pentep na ka National Career Service Center na banta ki SCST nam ta ki coaching, training, bat ki hardware training ba repair. Kene kin ar kat ka stipend ka basi hajar man ubnai. Kene kadai tena banta ki do ki nok shong jong megalek bari ki SCST tang nam ta ki SCST ki bala register yele penrong kentang yele dai hapok ka employment exchange across Meghalaya. Kita perung kerteng yala dai kim namla abantan kita perung kerteng yala perung kerteng ro nama kan kadang tarik bakhadu san tarik benai jeli oja penriu ro por sau baje janmi tarik khadu ki kelas kin sedang du tarik benai naitung arajar penriu malaban tang ki SCST ki la perung kerteng yala dai haka employment exchange keleng jong district ba per jong ka Meghalaya ya stipend and I kumbasi hajar manu pernai like no yang kawe course kebalik course and computer courses. Dan ang tanya pachua ya kan training coaching berdengkon di special coaching scheme nam tak competitive examination kadai simta sisnam kat prara ar penyosnam la bantap. Pendap jing puli kelas 12 jrong nang ta ka income bala ban sim banta de hab don hapo lailak manusnam haying kasam. Kajing siu nam taki books pat ki stationery kadai free. Kita subject panhikai general English, general awareness, reasoning, numerical abilities, current affairs, typing in computer, stenography, and basic computer. Taka O-level 1-year computer training through NILET kadai sisnam kat prada lai post 6 class 12 sajrong hapo lailak ka tulop haying neka cingkamai haying ki stationery but books kadai free. The O-level computer hardware maintenance training through NILET
kadai sistem khat pra do lai post nam bala bantap ka strap chadrong ka tulap hayin kadai banong lai lak hapo lai lak manus nan ka jingsi extended bagi box stay free tang das triple C goes on computer concept ya kane nam yo stipend ke bala krau kane kadai training tentang bnai khat pra do lai post nam bala ban sim banta ka strap chadrong ka tulap hayin hasan kadai bandan hapo lai lak ya ki kot kisla bagi tu stationery bagi wai churan kam nak bentak training and sapen biang lot mdar kam ban si te kumbala to ang to kito kanai course bel tho star kanai kam dan stipend kuno ban apply like me office jong divisional employment exchange along sim yak application form jong phi pandap ya ki form nam ta ki course ba phi kwa da pandap nang ta pendai lang ikot kisla berankam bat jaga form la pendap la pendai lang ikot kisla berankam sa submit hiya to ka office tarik kaduk kan mau san tarik benai jeli aja penrim nang ta yaka form kam hap submit hi nda ka bapi lai po office ya ki application form ke bam biang da dang la apa sak ta te ya lai pan biang application form show pin submit te saling mi kloi wot mar dang don ya tarik pakaduk dai la syagas ngi san tarik benai jeli ar hajar ar paun rim Tanang tayo sa kanaya pagkajing pantap ng Giant Institute of Technology ka nahi ka dan bantaban pentrikam ya katu kacuhi kajing pantap ng ta special coaching scheme tanang ta kitu ki computer courses kaniro ka dan bantaban pentrikam kaniro kan ay kajing pantap ya kata government sponsored program kaniro ta karwai panay kanai gero kan ai ka stipend ka ba 1000 special coaching scheme competitive examination ada computer software training ba ka knowledge computer hardware and maintenance training through knowledge kasadan ka monthly stipend ka ba 1000 government sponsored kan knowledge related training enhance your skills and career te ba kwa bantap syakran ba kitu nambar khandai la en riu nyo not lai san ban riu not khandai ar khandai pra khandai iwei nyo Tentang kini kerja pentap, ku belai sebun ya pi baro.